يهودي پیشی او کسن کو خیانت به پیغمبر خدا عز و جل را به باغ خورا کرن. حضرت یعقوب جبر و حزن شدید جعو خواندا کر جگیری. یکی وقت حضرت زکریا علیه السلام دهندر داره ده کرن دجیا. یهودیا لإنسان بعفت افترا کرن. حضرت مریم حضرت عیسی تشبسا کشتناوی کرن. حتی گوتن کم عیسی کشت دورده گلی برایان چه زلتك مزنه عالما فلها عالما نصارى دبيجن كو يهوديا ربي ما كشتيه وان زليله هان وان شرفسزه هان آليكاريا وان قاتلا دكن وان خون مجا دكن بيگمان رزالتك جوه مسترتونه ناي خيالا انسان اجي افيا قدر مسلمان ايكو نيار مسلمان انسان رزيل انسان بشخصيت جي انسانيت تنسيب نستندنه بهر هاوي خاينو او انسان رزيل